to je Majić digo i onda smo išli na bojišnje Open Ment u Rijeku. A tipa to je bilo subota? Da, u petak smo se tetovirali. Ne, nisu se petak, tipa bilo srijeda, tak nešto, tipa, ali svježe? Onak svježe tetovaže, otvorene rane. I onda smo išli na Open Ment u Rijeku, ubili se ko pičke do 6 ujutro i išli penjati Učku. Dobrodošli u Punchline Losing Streak 48. Prije nego što svi krenu zvat vatrogasce i ostavljati bijesne komentare na YouTube-u, Ninja i Đuro su ok, živi i zdravi, bar u fizičkom smislu. Danas su samo neki drugi ljudi jer je današnji podcast neka vrsta specijala u potpunosti posvećen Grind Zero turniru koji se dogodio prije 7 dana u organizaciji BJJ sekcije Grindhouse Gyma iz Zagreba. Zbog toga sam vam doveo dva top tipa vezana za to što se dogodilo. To su Filip FIFA Jelavić, organizator, i Filip Heat Majić, pobjednik kategorije do 93.5 kg. Evo, hvala što ste došli. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Danas ćemo breakdownat 3 borbe koje smo se nekako odlučili, neke zato što su popularne, neke zato što je Majić bio dobar u njima. Ja sam zapravo, dok sam sad govorio, htio sam nešto drugo pitati, ali sad mi je palo na pamet, svo vrijeme govorim Grind Zero Grappling Festival. Zato što događa se u rock klubu, relativno, i čitava atmosfera je bila nešto što mislim da je zapravo ta moj lapsus freudovski govori o tome kakva je atmosfera bila na festivalu, odnosno na turniru. Jeben je bio koncert, dobar si bio. I da je taj neki osjećaj možda specifikum zbog kojeg je prvi Grind Zero bio takav uspjeh da evo danas pričamo tu i pričali bi, bez obzira što se znamo da je bilo sranje, ne bi vas zvao. Kogod želi prokomentirati koja je bila namjera organiziranja turnira i s nekakve filozofske strane i praktične strane i kako ste zadovoljni? Pa evo, meni osobno ideja je pala na pamet po uzoru na američki EBI, koji zapravo je format sličan ovome, ali se održava u kazalištu. Za one koji ne znaju vjerojatno za Edija Brava jer vjeruje u ravnu zemlju i alijene, ali taj tip je tu lud, ali sve što radi van toga je prilično jedno. Točno. Htjeli smo napraviti nešto tako u Hrvatskoj, do sad to nikad nije napravljeno. Htjeli smo izdavaći van kontura dvorana, parketa i tatamija na njima i ljudi koji tamo dođu, ispijaju kave, bulju tatami i odu doma. Htjeli smo nekakvu interaktivnu publiku, male kotizacije, relativno male kotizacije naspram drugih turnira. Bilo je super jer je glazba svirala svo vrijeme. I to je nešto što je onako dosta diže hype i dodaje to i agresivnosti, traženja submissiona zbog koji je osnovna postavka. I tu moram pohvaliti Matiju Jelića, on je odradio tu vrhunski posao i baš sam njega htio za DJ pultom i da je MC cijelog eventa jer dečko ubija. I kao MC je bio dobar, bio je malo u idealnoj mjeri ciničan oko svega što se događa, a opet da nikog ne uvrijedi, bilo je jako fora i duhovito i s te strane. Da, glazba je tu doprinijela dosta. Glazba koju inače možemo čuti na turnirima je himna i tu prestaje zapravo priča. Mi smo htjeli izaći izvan tih kontura i nekako mislim da smo uspjeli. Ali činjenica, evo ćeš se ti uključiti kao nešto tipa 8 Mile, tako nešto smo htjeli, nešto alternativno. Kužim, izgledalo je kao battle, vidjet ćete, tu vjerojatno već sam smontirao highlighte, ali boci su bili na stage-u i onda silazili, mogli ste, mislim, meni je kao, iz perspektive publike bilo jako zanimljivo gledat boce koji se pripremaju i možete, nikad to ne vidite, vi vidite dok gledate UFC, to su borci nešto tamo i vidite iza 5 sekundi neko radi fokusere, vi možete sjediti i gledat između borbi kako je, jel neko ima tremu, jel neko nervozan, svi su gore. Možete vidjeti čitav taj backstage je bio front stage
U ovom slučaju bilo je jako zanimljivo iz perspektive publike vidjeti. Neko uopće ne želi da se razgibava ni ništa, već to napravi, sad je spreman i onako ukočen, neki su full nabrijani. Kad sam dolazio, jedan dečko koji sad nisam siguran 100% ko je imao kapu na glavi, je kružio ispred močvare ovako je pejso i govorio je sebi nešto, mislio sam da to je to, makar to je zna. Da, i zanimljivo je pogledati borce koji se imaju boriti sljedeću borbu, oni su potpuno razdvojeni i ne pričaju nikako jedan s drugim i onda poslije borbe se ruku i priprečavaju se poteze međusobno. Pa cool. Kako je tebi bilo, znam da si inner circle naše ekipe, ali ipak si se borio. Pa to je generalno letilo zadnji tren, 2 dana ranije pala odluka da ću se boriti, jer smo bili u velikim, puno smo morali raditi na organizaciji, generalno smo rekli da se nećemo boriti, tako da meni nije bilo pritiska što mi je bilo super. Grč sam imao jutro generalno samo radi turnira da prođe sve ok, da su ljudi zadovoljni i da predstavimo ono što znamo i što želimo približiti ljudima. A ispalo je jebeno, mislim, jer si pobjedio, mislim obojica ste pobjedili organizatorski, taj nekakav breme je se snosio dosta ljudi osim vas dvojice iz džima i Jelići i još neki koji su tamo radili, ali taj nekakav do it yourself spirit se stvarno osjetio kroz cijeli turnir. Ja mislim da je nešto, čak i da se nije prijavilo toliko, a bilo je stvarno top level grepler koji svi želimo vidjeti, super fighter su bili stvarno nešto što želiš vidjeti, na što bi došao, ali ta čitava atmosfera i da je bilo manje boraca i da je bilo manje poznatih u tim krugovima boraca, opet bi bio nešto na što bi ljudi, vjerujem, došli zbog same atmosfere i svega. Bilo je dosta fast paced, rasvjeta kao za koncert, EBI. Recimo, komentirali smo kad smo ušli, Gordon Ryan, možemo se malo toga doteći. Jel misliš da je moguće, šta dalje vi želite napraviti s tim? Očigledno je sve super startalo, ali je li ovo Grind Zero istovremeno i Grind Zero gdje vi prenosite filozofiju vašeg džima i treniranja u vašem džimu i da li je to da li je vaša politika vašeg džima, treniranja i borbe nešto što će Grind Zero popularizirati kasnije? Da li imate osobnu neku agendu da to bude nešto gdje se vidi kako ti si trener? Da, zapravo dobro pitanje. Ja sam, kad sam organizirao ovo, to jest kad smo organizirali, meni je ovo bio nekakav beta testing i htio sam vidjeti kako će to zapravo zaživjeti u Hrvatskoj i kako će ekipa reagirati. Sad, nakon toga tjedan dana, mogu reći da je izrazito pozitivno, iznad očekivanja. Htjeli bi napraviti nekakvu, neću reći kontrakulturu, ali nekakav odmah od klasične varijante natjecanja gdje daješ kotizaciju 350 kuna, imaš jednu borbu, suci su često pristrani, imaš pobjedne advantage, odeš doma s gorikim okusom u ustima i generalno ti se ne da natjecati u takvom formatu. Ovdje dođeš, daš 100 kuna za kotizaciju, imaš priliku osvojiti stvarno vrijedne nagrade i pokazat što znaš izvan nekakvih vrlo restriktivnih i zatvorenih pravila. Cool. Sad me zanima i relativno isto pitanje, ali što tebi recimo kao natjecatelju znači kad ti neko kaže ideš na submission only? Je li to nešto što želiš, voliš ili si potencijalno te strah damage-a? Pa mislim da ovaj koncept turnira generalno gađa bit jiu-jitsu-a, znači samoobrana, kontrola protivnika i na kraju završetak. Ljudi često kad su uključeni bodovi znaju land prejat na nekome i čeka da prođu bodovi. I onda je dosadno, ljudi gledaju mobitele, generalno dosadna atmosfera, tu su svi bili uživljeni, navijalo se, bilo je zanimljivo generalno ljudima. Ali čini se da u nekoliko sportova, u hrvanju, u greplingu i u judu se događaju te promjene istovremeno, iako grepling vodi daleko zbog toga što je ljudi koji treniraju su dosta cool. Mislim, ne znam kako bi pametnije to rekao, ali svi koji treniraju znaju što želim reći. Ali grappling prevodi, ali u sva tri sporta se pokušava dovesti da je to više spectator oriented sport, gdje se ide na ipak u granicama pravila koja su zadana, ali da se ide na nešto što je atraktivnije. Šta znači to tebi, recimo, kad je submission only, ti znaš da neke borbe si mogao dobiti, a izgubiš. Postoji taj rizik.
Postoji... Jer radiš više rizika, za ne? To je poanta. Radim rizika, nisam opterećen, meni generalno submission znači i sloboda i moj način izražavanja generalno i pokazivanje svog jiu-jitsua. Znači nisam opterećen bodovima, dođem i radim ko u dvorani, znači zezat ću se, bacat ću se u glupe pozicije čisto da je zanimljivo. I onda ljudi naravno cijene to i mogu pokazati što žele, nisu opterećeni nekakvim stvarima. Jel mislite da bi gledao sam, sjedio sam u publici i sjedio smijel, hvala što ste mi dali prvi red, pa sam slušao, sjedio sam praktično u kutovima drugih džimova, postoji li možda, zapravo već sad se osjeti, recimo ti si dobio borbu protiv tipa, sad ste 2-1 ako se ne varam, malo smo računali, ali bilo bi dobro da se razvije taj nekakav kroz Grind Zero isto i pozitivan kompetitivni duh baš na takvoj vrsti turnira gdje vi ćete se sresti ponovo pa će svima nama koji smo bili će četvrti meč biti zanimljiviji nego što je bio ili ćemo znati da, mislim, nećemo se lagati, nije to, svi su prijatelji i sve ok, ali ljudi broje poraze i gube, i broje pobjede. Da. Mislim, bit će zanimljivije, sigurno samo zavisi o rulesetu. Ako se Majić opet bori u tom formatu s Tadijanovom, opet će biti atraktivno. Ako se bori recimo po fila pravilima, Tadijanov će ići na rušenje i vrlo vjerojatno će čekat na neki način borbu da dođe do kraja, što je sasvim legitimno i ja to poštujem, dakle nemam ništa protiv toga. Ali nije atraktivno, ljudi onda čekaju zajedno sa borcima da tih 3 minute prođu i počnu buljiti okolo i generalno ih borba više ne zanima. Evo kad se već si zagrijan, kako ti tebi bilo, ti i Ninja ste sudili, ja sam bio vrlo impresioniran kako si ti to suđenje izveo jer je koliko god je to nekakav environment, ajmo reći neozbiljan, odnosno ima taj nekakav drugačiju atmosferu, opet to i na suca stavlja dodatni teret da podigne razinu ozbiljnosti u tom smislu, znači je kao mi se zajebavamo, svira korn dok se ljudi bore, ali na sucu je da uspostavi taj neki profesionalan dio, da to bude stvarno nema zajebancije, da je to sve ok. Par puta si upozorio borce, što mi je bilo dosta cool za grubosti. I kako je bilo suditi na svom eventu gdje se svi će reći ti si šivio za Grindhouse, a nisi, jesi imao taj pritisak i zbog suđenja? Pritisak je sigurno postojao, ali htio sam iskreno suditi na tom eventu jer mi je fakat dosta bias suđenja i ne mogu podnijeti kad se nekog tretira bolje, a bio je lošiji kroz cijeli meč. Dapače, ja sam bio nešto strožiji prema svojim borcima, ali generalno ja nisam imao tamo šta previše raditi do samog overtima. Ja sam moderator više nego sudac. Ja mogu upozoriti ako neko pregrup, vratiti borce na sredinu. Vraćanje pozicije, mislim, to su trenuci kad svi onako su kao, kako će ih vratiti, nije to. Pritisak je velik, ja sam zapravo molio sam Boga da ne dođemo do overtima, jer tu su jedine situacije gdje može doći do komplikacija i gdje ti počnu drugi trener jebat mater, tu je trebalo biti gotovo, nije... Nisu leđa, više jesu leđa. Da, jer ekipa spada sa leđa i sad teško je ocijeniti kada je neko spava ili kada. Ok, super. Reci mi, Majiću, evo iz tvoje borbene perspektive, jel želiš, bili se borio sa mission only, jel vidiš to kao budućnost jiu-jitsu općenito, a na druge formate gledaš kao nešto što više nema value, ili misliš da to treba paralelno postojati i za tebe kao borci, da su ti korisni izlasci na i ove i one turnire? Pa ja generalno mislim ako si pravi borac da će se testirati u svim rulesetovima. Okay. Ja osobno preferiram, mi generalno preferiramo submission only, ali želim pokazati da je naš sistem, generalno sistem džima koji vodimo, puno bolji naspram drugih i da smo orijentirani samo na lovljenje poluga. Tako da natjecao bi se svako na drugim, evo sad idemo 24.11. u Osijek, otvoreno prvenstvo. Neko je rekao vidimo se u Osijeku. Ne znam ko je. Ja sam rekao da. Ne znam. Svaka osoba ima svoj preferiran određen ruleset, tako da treba samo pokazati. A taj ruleset u Osijeku, prošlo ti prekidam, je dijametralno suprotan maltene. Tamo su Hrvaći u puno boljoj poziciji. Pasivnost je gotovo nesuđena. Ja nisam vidio možda sam vidio 3 puta na svim turnirima zajedno po fila pravilima, tako da
Tamo neće biti toliko submissiona, više će biti hrvanja i zadržavanja pozicija i građenja pozicija hijerarhijski prema najboljih. Dobro, jedno glupo pitanje, potpuno analfabete BJJ-a. Je li Grindhouse BJJ team? Jeste li vi leg locks people? Krivo osobu pitaš za to. Okay. Ili pravu. Ili pravu, baš osobu. Mislim da, donijeli smo to nekako u Hrvatsku, dakako prije nas je to postalo, mi smo to popularizirali jer u klasičnom i old school BJJ-u leg lockovi su nešto zabranjeno i neka tabu tema, da, prljavo, to je prava riječ. Mi smo prihvatili sve submissione kao legitimne, ako su legalni naravno, i što kaže Dana Hersam, zašto bi ignorirao 50% tijela, to je to. Ali bilo je submissiona svakakvih i na svemu. Sad okrenut ćemo se breakdown u borbi. Kako su znaš li, sad sam zaboravio, koji su tvoji bili završenici? 3 heel hooka. 3 heel hooka, okej. Mislim da smo govorili. Mislio sam reći kao sad ako lupim da su bilo 3 heel hooka, nisu. Ali cool, evo, pogledat ćemo sad zajedno 3 borbe, jednu Majiću, baš me zanima iz njegove perspektive kako izgleda in real time doživljaj borbe, da ne gledamo više dosadne UFC-ove i to, gledat ćemo malo lokalnih stvari, a onda nadam se da će i ljudi iz regije pogledati podcast i da će možda sljedeći put biti i više boraca. Danas je bilo više, ovaj put bio je ovaj dečko u Superfightu iz Novog Sada, je tako? Da. A evo, bilo bi fora da bude i internacionalni feudori da krenu, ali da ne ode predalje. Meni se generalno svidjelo kako ga je publika prihvatila i ono što često viđamo u drugim sportovima, negativno skandiranje i ostalo, da pači ljudi su mu pljeskali, dečko se obratio kasnije prisutnima, opet su mu pljeskali i mi se znamo neko vrijeme, družimo se i van sporta. Sad ćemo ići kod njih u Novi Sad na jedan MMA event. Ok, nemojte se tetovirati, biti pijani, mamurni i penjati se na učku, pa ono. Otište, kao sportaš. To je za neki drugi podcast, tema. Dobro, idemo gledat borbe. Prvi fight koji ćemo danas pogledati je atraktivan je matchup, radi se o borcu koji više trenira MMA i drugom borcu koji je manje poznat, ali veliki potencijal u grapplingu i G. Rakocija protiv Drobca, možete li ukratko reći nešto o borcima? Od Drobca dosta ljudi zna, ali evo ajmo reći zašto je ovo bukirano uopće? Znači, neka moja premisa, ideja vodilja kad sam slagao Superfightove je bila da se spoji Jiu-Jitsu i MMA svijet, zbog atraktivnosti i kao neki clash stilova. Znači, o Drobcu ne treba puno pričat, poznat je po letećem armbaru u MMA ligi. Trenutno je trener u ATT Zagreb i mislim smeđi pojas u judu, što će se vidjeti u borbi. A Rakociju može FIFA predstaviti jer ga bolje zna. Rakociju je jedan relativni animus na borilačkoj sceni, ali u jiu-jitsu svijetu je dosta poznat. Dečko je definitivno favorit na svakom turniru koji dođe. Inače, trenirao sa Fehirom u Virovitici, sad trenirao u Black Dragonu i jedan zaista neugodan borac. Dakle, da ga ja vidim u ždrevu deri na mene, ja bi se pomolio Bogu i nadam da ću mu išupat nogu. Dodao bi satove legloka i u nedjelju. Član Virovitica Death Squada. Da. Death Squad Virovitica zvuči nešto s čim želim imati problema. Ali evo, pobjedio je, pa super, hvalimo ga. Nema spojlat. Ok, Rakocija je otvorio odmah povlačenje garda, reagirao je Drobac. Skočio je na gilju i... Pokušao leg loka koji po meni nije bio neki high percentage. Ovo je dosta nabrijano bilo kao što vidimo, ja mislim da ja čak tu smirio borbu. To je bilo, taj trenutak si malo smirio borce, ali činilo se da je dio Drobčeve taktike, ovi svipovi da su bili malo više da izbiju ritam i da možda se uspostavi dominantna Ja sam iskreno nisam bio uvjeren da će Drobac možda završiti njega na nogu. Rakocija stvarno dobro radi i obranu noge, generalno G-u i mislim da Drobac tu nije trebao toliko napadati noge.
Ovo je bio jedan sweep. Vidi se Ok. čvrstina drobca, lijepo Apsolutno. rekuperira, drži frame cijelo vrijeme. Sad prekrasan pes. Windshield Wipers pes je bio... Ovo su oni trenuci kad Gia izgleda ono effortless, a Da. užasno znam. Da. Neon Belly, To je njemu jedna od najdominantnijih pozicija, ide po kimuru ili po armbar i jako često tu borbe završava. Mount, sad mu je htio upecati armbar ili trokut i drobac lijepo izlazi zapravo van. Koristi priliku, izlazi van i evo nas u zatvorenom gardu. Znači, cilj Rakocije je bilo srušiti bazu drobcu, a drobac želi držati bazu visoko i ne se spuštati generalno. Što odlično radi, evo grip fighting, udaljava ga od sebe, ima jednu piramidalnu strukturu, drži mu nisko dosta noge, a Rakocija ih želi dići što je bliže glavi. ok, šta Rakocija ovdje, on želi pobjeći iz ove situacije ili ima opcije za triangul ili nešto? Ima opcije i evo to samo je počinje uspio nam srušiti posturu i odustaje sad ipak od close garda. Znači, Mislim da se vraća u otvoreni. Evo ga. Ok, ove boce ustaju. Mislim da je Rakocija Rakocija i dosta pribran tip, što se vidi onako neke stvari koje ne vidite na snimci, vidite uživo. Ovo je zanimljiv trenutak, nudi mu glavu sa rukama iza Ok. da mu skoči u giljotinu drobac, na neki način disanje. Povlačenje garda, opet. Ok. Mislim da tu drobac nema rješenja za proć i ide sad u... tu mu je čak Kut rekao da ostane gore šta on nije poslušao. Da, Zaključavanje, triangul pa armbar Tako je. da. i gotovo je. Ovo je bilo dosta, mislim trenutak kad je drobac odlučio ići dole se činio kao ono početak kraja, čak ovako i nekako u atmosferi i iščitavanju emocija na licu boraca. Da. Rakocija zna biti varljivo opušten i ako nisi radio s njim misliš da ga dobivaš, da je fizički slabiji i onda... A BJJ je varljiva opuštenost, je Da. definicija Da. toga što se događa. Onda je dečko eksplodirao i zaključio maltene bazični trokut i bazični armbar, ali niko to nije očekivao, pa čak i drobac koji je ulazio u tu njegovu igru. Ok, da ih bukirate ponovo, da li biste radili rematch ili želite vidjeti protiv nekih drugih? Voljeli bi ih spariti različito, voljeli bi da ostanu, da se bore dalje, ali izuzev ovog main eventa, mislim da ne bi nijedan par sparili ponovo. Da, ja bih htio Rakociju iskreno vidjeti možda u Giju s nekim, a Drobcu bi sigurno dao priliku još jednom i volio bi da bude na eventu protiv nekog MMA borca čak. Da bude ono... Možda i Combat Jiu-Jitsu. Da. Vidjet ćemo. Ovo nemoj To je sad jedna baciti, ideja. ovo je bomba, ok. Dobro, ništa. Idemo dalje. Druga borba će biti, šta ćemo gledati drugo, Truščeka i Truščeka Stojanca. i Kimura Ok. Stojanca. Drugi super fight je bio super fight po kojem možda najviše uzbuđenja je vladalo. Trušček i Stojanac, evo, opet ću pustiti vama dvojici da kažete nešto više o borcima, iako vjerujem da stvarno Truščeka, recimo, svi znaju, treba čak i ljudi predstavljati. koji gledaju Punchlines. Možda Stojanca ne znaju. Da, evo, ko što si rekao, fight koji je najviše najavljivan zapravo u svim medijima, od Profestora, Fight Site-a, nemam pojma. Krovinga i ostalih. Da, Krovinga i ostalih. Truščeka ne treba pretjerano zapravo analizirati. Stojanac, ja s njim treniram od 2012. godine i trenirao sam s njim 4 godine u UFK Treševka pod Stipom Pavličićem. Super borac, osvaja sve živo i neživo u Njemačkoj. Pa čak i putuje iz Minhena ovdje i bori se na lokalnoj sceni što u Bosni, što u Hrvatskoj. Dosta atraktivan borac, opasan s giljotinom, mi ga zovemo u klubu Kimura. Trenira u jednom jako dobrom klubu u Minhenu, mislim da zove Pound for Pound. Tako je, da. Da, njihov trener je svoj nekak... Sve ozbiljno, pound for pound, Kimura, kad ima neko nick već za svoj završetak, ima u NFC-u, zove se Elbow Zombie. znamo, možemo otprilike zamisliti kako se odvija ta borba. Da, uglavnom dosta atraktivan borac, dugo trenira i ovdje opet vidimo spoj nekog Anonymusa protiv jako poznatog fajtera i opet nekakve poluklasične jiu-jitse
zato što on ne radi toliko ugiju koliko radi baš čisti grappling i jednog MMA-a, čvrste baze. Znači radio sam 2 tjedna prije turnira s Truščikom, svipo sam ga jednom i jedva jedvice. Ok. Ovo je nešto što je kratko trajalo i završimo na dosta zanimljiv način. Evo, krećemo gledati sad. Uzbuđen sam ko da sam tamo, Tu je na moje iznenađenje Stojanac dosta agresivno krenuo. Da. To je bilo, ovdje se neće skužiti iz videa, ali bilo je jako tvrdo, osjetilo se grip se osjetio u publici. Da. Truščik je abnormalno jak i tako da me začudilo baš ovaj dio. Stojanac ga je sad tu gurenje prisilio da ode po zapravo. Ok, to ćemo raditi. Vratio bi na ovaj dio samo. Možemo kasnije još jedan pogledati. Tako je. Evo ga završetak, Bulldog choke. To je to. Ok. Nismo baš očekivali Bulldog choke, ali možda neki su prognozirali Gilju, ali... Pa Gilja, mi smo generalno dok smo pričali rekli da će biti giljotina. Ok. Samo frame iza. Reci stop. Još malo stop. Ok. Tu je počelo, to je jedna od greška duše scramble, kada šutaš single leg, uvijek želiš da ti je glava sa unutarnje strane bedra, tako da se ne dogodi šta se dogodi. Mislim, Maja ide s vanjske strane glavom, ali jako puno boraca i da pače Hrvaći isto. Pristane, ali znam da je to Hrvačka, znam i boljka u ovakvim. Gotovo MMA-u. A mislim, u MMA-u kad radiš imaš i rukavice i teže zakopčat gilju, ovdje radiš grappling i ovo je liko koji radi onako 80% submissiona su mu gilje. Tako da je nadimak samo na lakuša. Ok, da. To je bio ono, ali ima zanimljiva priča uz to. Ovo je bio sad super sweep, odnosno nekakav scramble gdje se on bacio van. On je lijepo reagirao, uvijek kad te neko guši želiš leđima dotaknuti pod. Ok. I sad lijepo je pobjegao kukovima. Ovo je nekakva improvizacija Bela Stojanca. Prelazak u Bulldog choke, ovo je decapitator bio zapravo prvo i onda je krenuo Bulldog choke. Lijepo mu je zalopo i rebljima mu je gurao potiljak na ruku. Okay. Ovo je izgledalo dosta bolno i... Da, samo da kažem, Truščik nije tip koji tapka na sve živo. Da. Inače, FIFA često spominjemo u punchlinesu, ne tebe direktno, ali često kažemo ne tapkamo na nek crank, kao nekakvu Grindhouse filozofiju. Evo možemo sad, pošto je bila jako kratka borba, može nam reći malo o šta je vaša filozofija, šta vi želite? Pa mi u gymu zapravo krenuli smo u taj projekt, Majić i ja, opet sa željom da napravimo nešto potpuno drugačije. Mislim da smo jedan od rijetkih gymova u Hrvatskoj koji imaju zaista kurikulum isplaniran 3 mjeseca naprijed, s kojim su zapravo naši članovi upoznati i na svakom treningu ih updateamo, kažemo radimo half guard iduća 3 mjeseca. 3 mjeseca se bavimo leg lockovima, uz to ja držim sessione subotom koji se posvećeni isključivo leg lockovima. Osim toga, u gymu ne postoje pravila, dakle možeš raditi sve što je uvjetno rečeno legalno u samovolnim pravilima, znači nema dakle čupanja kose, oči i ostalo, ali svi krenkovi, spine lockovi, sve je dozvoljeno. Ok, ali to isto ono što si ti spomenuo, povratak nekakvoj, opet, filozofiji samoobrambenoj da je besmisleno imati ograničenja u treningu u sportu koji je nastao iz samoobrane donekle, da sad ne ulazimo te judo vs. biće, Jackie i to. Cool. A sada Filip Hit Majić u svojoj borbi. Koja je bila meni najbolja borba večer sve skupa? Nisam zadovoljan svojom borbom. Zato što si pao na početku, ali to ćemo pogledati. Nije dobro počelo. To izreži. I treći meč, ostali smo za kraj pobjednika. Da malo čujemo kako to izgleda kad ležiš u neugodnom položaju pred svim svojim prijateljima. I kako Kut reagira. Jako zanimljivo. Dakle, hit protiv Tadijanova. Šta znamo vi imate kao neku pozadinu, ali kakav je on borac? Pa Tadijanov je stari poznanik. Ja sam njega pratio i u MMA svijetu. Borio se sa jednim dečkom s kojim sam ja trenirao prije, tako da mi je fizički užasno spreman, užasno jak.
Ima, mislim, hrvačku pozadinu. Izlako Hrvač, Jiu-jitsu. nisam ti reći, ono, kad je izašao ja sam mislila, aha, ovaj tip je Hrvač. Ma, on je crni pojas u brazilskoj jiu-jitsi. Ima svoj Osijek, hrvački klub Osijek. I onak bazu vrhunski spušta. Prvih 2 puta kada smo radili, prvi put kad smo radili u biti smo hrvali dosta dugo gore. Nije mogao on mene, ni ja njega. I onda je mene zeznula moj karakter. Ja onak mrzim ići na bodove i pokušao sam ići u glupi flying trokuc u zadnjoj borbi i dečko je visok ko ja, doslovno sam uskočio do ramena i pao. I onak rekao šta mi je to trebalo u životu, izgubio na bodove. Drugi put smo radili u Vinkovcima, kad je to bilo sad nedavno? Prije koji mjesec? Prije Breć, tipa 5. mjesec, tako nešto. Povukao sam gard i onak nije mi mogao proći gard, niti sam njega mogao svipat. Onak, užasno je težak. I onda me generalno stisnuo i završio. Šta mi je dao boost za danji turnir, sam bio ljut i onda sam lijepo odradio ostatak. Ok. Krećemo gledat sad, pa ćeš nam govoriti što se dogodilo. Imate priliku tu vidjeti oko ninju u ulozi suca. Znači znamo di je. Kako se lijepo gladi. Da. Ja sam generalno, nisam bio siguran da ga mogu završiti, pa sam htio u stojici raditi dosta. Ići mu po armdrag, znači povući ga dole. Znam da radi flying armbar, znači zato skidam konstantno gripove s glave. Cool. I to ga zna napraviti ono u milisekundu. Da, vrhunski radi. Tu si išao na neki trip, nisam vidio. Da, htio sam u armdrag, ali se lijepo postavio pa sam u pola Okay. napada stao. Hvat, znači obrnuti kimura hvat ću sad probat negdje. Nešto što je mene bacio poslije. Tu. Super, ok. I sad je meni zakopčao, ja sam znao što će slijediti, ali sam mislio da će on bržu giljotinu nego on. Pa se dogodilo ovo. Ovo je bilo predivno, znači dečko je zakopčao i odmah se bacio i execute je to savršeno. Jer Tu Peca Dars, da, lijepo me gušio. Ok. Frame. Ovo bi zastavio. Što se tiče njegove hrvačke baze, izolirao mi je nogu, znači moj cilj je okrenuti se kukovima prema njemu, da se otvorim prostor, on mi je savršeno izolirao nogu. Okay. I okrenuo mi glavu u suprotan smjer, znači u lijevu stranu, tako da se uopće ne mogu okrenuti u njega. Kužim. Šta je njegov cilj odavde? Smiriti me, Okay. prebroditi moje neke možebitne eksplozije i onda zauzeti dominantnu poziciju i ići po submission. On tu zapravo i peca norca u čoku, što možemo vidjeti. Kao kod glave, ja sam imao ruke ispod, jer me prošlo turnir tako isto slično završio, pa sam pripazio na to. Ono što sam ja sad radio, sam se odgurivao s nogom i bježu kukovima prema van. Znači da stvorim prostor između nas, da se mogu rekuperirati. Ma i sad recimo gleda u krivom smjeru, da, prema njegovim rukama, treba bi gledat prema njegovom repima. Ovo sam htio dobiti, vidio se mogu krenuti prema njemu. Sad je dobro. Sad je povlačenje, povlačenje half garda, odnosno half butterfly garda, ulazak pod bazu. Ovo je bilo već, sve je to već seta. Tu sam fullo, primio sam mu nogu, izolirao je i zaronio po heel hook. Ok, vraćamo se još jednom na neki... Nešto što se radi subotama u džimu. Da, zapravo to je tehnika koju pokazujemo cijelo vrijeme, meni je inače najdraža tehnika. Ok, vraćamo se 57 sekunda, znači da vidimo još jednom tvoj izlazak iz ovoga i setup za submission. Tadijano ga zapravo na neki način pustio da izađe, sad ćemo vidjeti. Vidio da gubi poziciju i onda... Ali bio je zadovoljan s ovim. Da, ovo je okej, ide noga preko i tu je izašao van. I stao je, čak je pogledao. Da. Mama je pogledao. Ok, povlačenje. Znači imao sam grip na ruci i htio sam ga navući na sebe i ići pod njega. Znači osoba koja ima noge unutar pobjeđuje leg lock game. Ponovi još jednom. Znači osoba koja ima kontrolu unutar pobjeđuje u leg lockovima. Zato što možeš napast njegove noge, a on tebi ne može napast. Je ovo rezultat subota u Grindhouse-u? Evo, ako želite ovako pobijediti, najjačeg tipa u Osijeku, dođite u BJJ Grand. Pa, rad subotom i generalno rad van treninga. Nalazili smo se, hrvali smo vikendima, razmjenjivali znanje i generalno FIFA mi jako puno pomogao oko leg lock game-a. Smiješna stvar je što ih ja jako malo radim u pravilu. Super mi dođe za obranu i ovaj turnir se poklopilo, to jest cilj mi je bio pokazati neke nove stvari koje sam radio, tipa passing game, uzimanje leđa i ostalo. I onda se to pretvorilo u
leglog fetiša. Da, mislim, on inače uvijek hvata leđa, završava ekipu na leđa, a ja sam rekao hvatajte jebene heel hookove, high percentage su i najviši su hijerarhiji. I eto, za čudo, uhvatio ih je 3 na turniru. I od strateški protiv Tadijanova, misliš li da je zapravo si i podsvjesno i namjerno mislio da su ti veće šanse završiti polugu na nozi? Pa svako sam to vidio jer je fizički užasno jak. Meni je neki scenarij bio u glavi da ćemo hrvati do overtime-a, da bi ga eventualno rušio pa išao po leđa, ali sam znao da postoji šansa da će on mene rušiti i da ću se ja morati izvlačiti. Tu sam bio potpuno spreman da moram njegovo skakanje po meni izdržati i da postoji šansa da se otvori nekakav napad na nogu. Cool. Da, inače, uzgled rečeno, radili smo grafove po submissionima, mislim da je 60 i nešto posto leg lockova. Od svih završetaka na turniru je 60 i nešto posto su baš leg lockovi. Nibar, heel hook i toe hold. Fun fact, jedna od stvari, jedna od legendi urbanih mitova koje smo htjeli razbiti, da heel hookovi nisu toliko opasni kao što svi misle. Ono što nam se često događa da odemo u drugi gym, mi učenike, znači bijele posao od početka učimo hvatat noge, ali kažemo i kao što smo rekli na turniru, nema čupanja. Jer se ljudi znaju u krivu stranu zarotirati, sami sebi potrgati nogu. To mi je jako drago da nije bilo ozljeda i mislim da smo nekog Bauka razbili. Pa bilo je zanimljivo. Ja sam, moram priznati, razbili ste Bauka jer sam ja pomislio kao cool, ima hitna jer će biti iščupanih nogu zato što je sve dozvoljeno ali nije. Bila je neka sitna incidentna situacija koja je bila sasvim slučajna i nije vezana uopće za... Nismo ni mislili da će se dogoditi. Da, smo mislili. Dobro, evo, imate li se kome zahvaliti za kraj? Mislim da je turnir bio toliko jeben da možemo spomenuti sponzore i zahvaliti se ljudima koji su imali doprinijeli tome. Generalno bi se htjeli zahvaliti sponzorima koji su nam uvelike pomogli oko cijele organizacije sa nagradama, znači prvenstveno Budosportu koji je omogućio tatamije i skinuo nam jednu velik teret s leđa. Drugo, Sport Vision koji je omogućio super nagrade za drugo mjesto, sportska torba sa potrepštinama za gym. Super. Na kraju su se ispričavali da nisu bogate koliko su mislili, mislim da niko nije očekivao da će to sve dobiti. I treće, paket zdrave hrane od SID, dakle, koji vodi cura od jednog trenera iz Grindhouse Gyma. Da. Pa super. Ja bi se osobno htio zahvaliti zapravo publici što je došla podržat i što su zaista navijali ko da su na koncertu, a ne na nekakvom jiu-jitsu eventu. Cijeloj Grindhouse ekipi, od Jelića do volontera koji sudjeluju u tom svemu, boraca, najviše na svijetu treba imati ogromna muda za ovako nešto. Otiću sa bolni turnir, bilo je ekipe koja je trenula po 8 mjeseci, dakle nevjerojatno. Sjajno. I tebi na kraju. Hvala FIFA što si bio. Hvala Maju što si bio i pobjedio. To je to. Sljedeći Punchlines ide klasika, neka UFC depresija. Malo smo razbili to sa atraktivnim stvarima, bacanjima, konačno neko bacanje koje nije double leg u ovom podcastu. Ništa ljudi, vidimo se.